Tir je bio najveći trgovački grad onog sveta u ono vreme. U pitanju je, dakle, period života Aleksandra Makedonskog i pre toga. I Tir je bio poznat po svojim velikim lađama, oni su izvozili raznu robu širom sveta i suparnik gradu Tiru u trgovini je bio Jerusalim. Poznato je da su Jevreji i veliki trgovci i onda je postojala ta kompeticija, taj sukob na toj ekonomskoj sferi između Tira i Jerusalima. I kada je Vavilonski car Navuhodonosor opustošio Jerusalim, su se stanovnici grada Tira i trgovci radovali zato što je opustošen Jerusalim i sada oni više nemaju konkurenta u biznisu. Međutim, u to vreme je prorok iz jevrejskog naroda, Bog je preko njega dao proročanstvo, pošto su stanovnici grada Tira bili veoma nemoćni, ali eto, imali su velika bogatstva. Dato je jedno proročanstvo u kome se kaže da je Tir takođe biti razoren do temelja i da se u njemu nikada više neće živjeti. I ne samo to, postoje neki sitni detalji proročanstva, se kaže da će kompletan prah i sve što postoji danas u to vreme u Tiru, da će biti znači sav prah će biti pometen u more. Znači vrlo interesantan i kaže da će to i da se tu više nikad neće živjeti, da će samo ribari razapinjati svoje mreže. Vrlo čudno. Kada je Vavilonski car Navuhodonosor opustošio Jerusalim, on je došao da zauzme grad Tir. Međutim, grad Tir je specifičan grad zato što ima svoj deo na kopnu i ima jedno ostrvo koje takođe predstavlja, dakle, ostrvski deo grada Tira. Navuhodonosor došao da opustoši Tir, on je zauzeo ovaj kontinentalni deo. I stanovnici grada Tira i ovi trgovci su pobegli na ostrvo. I sad, pošto su oni imali jake brodove, a Navuhodonosor nije imao brodove, on nije mogao da zauzima ostrvo. I Navuhodonosor se vratio kući, a da ne osvoji grad Tir. Međutim, kao što iz istorije znamo, nakon Vavilonskog carstva Vavilonjani su pokorili Persijanci, a Persijanci su pokorili Grci. I Aleksandar Makedonski je, dakle, pokorio Persijance i on je bio dominantna sila u tadašnjem svetu. I sada Aleksandar Makedonski dolazi da zauzme grad Tir. I sada stanovnici grada Tira pravi isti scenarij, oni odlaze na ovaj ostrvski deo svoga grada. I Aleksandar Makedonski šta radi? On je opustošio i popalio kontinentalni deo grada Tira i sada, pošto on ne može brodom da dođe do ostrva, on sav ovaj materijal grada Tira baca u more i pravi stazu. Pazite, pravi stazu do ostrva. I to se radilo izvesno vreme. Aleksandar Makedonski je bio strpljiv i na osnovu istorijskih izveštaja možemo da vidimo šta se desilo. Sav taj prah upravo, a Aleksandar Makedonski nije znao za tekst proročanstva koji postoji u Svetim spisima, on je sav taj prah kontinentalnog grada Tira bacio u more, napravio jedan most, jednu stazu do ostrva i onda kad je ušao sa vojskom na ostrvo, napravio je to što je napravio, pobio te stanovnike grada Tira i grad Tir je prestao da postoji. Danas, kada odemo na taj lokalitet, možemo da vidimo još kako iz mora vire ti ostaci te staze što je pravio Aleksandar Makedonski. Danas tamo niko ne živi. Ljudi koji tamo dolaze, uglavnom dolaze da pecamo, da vidimo zaista je upravo ono što u proročanstvima piše, a to je da imamo ribare koji razapinju svoje mreže, upravo onako u detalje kao što je zapisano, dakle, u proročanstvima koja, ja sam spomenuo 2 proročanstva koje su zapisane, dakle, u Svetim spisima. To su bile priče o nekim proročanstvima koja su se odigrala. Da li postoje neka proročanstva koja tek trebaju da se dese? Da, pa postoje brojna proročanstva koja treba da se desi, koje su zapisane u Svetim spisima. Dakle, ne bavim se ovim proročanstvima kojima se bave lekari, geolozi, geofizičari i tako dalje. Jedno od vrlo važnih proročanstava jeste proročanstvo koje takođe tvorac daje, a to je proročanstvo vezano za svakog čoveka. Da čovjek nije stvoren da umre. Znači,
Znači, čovjek je stvoren da živi. Čovjek je stvoren, mi imamo potencijal da večno živimo. Ja sam govorio o genetici u jednoj od prethodnih emisija kada smo vidjeli da u našim genima postoji jedna izuzetno složena informacija. Između ostalog postoje geni koji izazivaju starenje, proces starenja. Međutim, genetičari su pokušavali da taj proces starenja zaustave, jer kad bi se taj proces ustavio, čovjek bi bio večno mlad. Posle se pitanje zašto mi se razvijamo negde do 25. godine i onda počinje proces starenja. Zašto mi ne bismo bili stalno mladi? I onda su genetičari da izvuku, da pronađu gen za starenje kod paradajza. Pa su ga isekli, napravili su antisens, okrenuli su ga, tako da ne može da se pročida. I onda su učinili da utiču na proces starenja kod paradajza. Usporili su proces starenja kod paradajza. Onda poznato je, na primjer, da ćelije raka uopšte ne stare. Sada genetičari pokušavaju da otkriju taj identitet kako to ćelije raka ne stare, pa da ih primene na ove druge ćelije, da ni naše ostale ćelije ne stare. Dakle, međutim, tako da postoji proročanstvo koje je upućeno svakom čoveku. Znači, postoje proročanstvo vezano na pojedinačnom nivou, na ličnom nivou i na globalnom nivou. Na ličnom nivou je vrlo važno da postoji proročanstvo u kome tvorac kaže da će ponovo da stvori. Znači, jedni ljudi će biti stvoreni da žive bez smrti, da večno žive, a drugi će biti stvoreni za sud. Jer, pazite, nije pošto da postoje neki kriminalci koji su radili razne zločine i onda su umrli i nikom ništa. Znači, postoji pravda, svako će dobiti po svojim delima. To je jedno proročanstvo koje je tvorac kazao, nema razloga da u to sunjamo. Drugo proročanstvo koje bih hteo da spomenem jeste proročanstvo vezano za našu planetu Zemlju. Istorija planete Zemlje ima svoj početak, ima svoj kraj. Ova planeta Zemlja će biti obnovljena u skladu sa onim kako je bilo u početku. Videli smo, kada smo u jednoj prethodnih emisija govorili o drevnim civilizacijama, vidimo da su klimatski uslovi na Zemlji nekada bili drugačiji, da je bujao život, da je bio mnogo veći broj organizama, danas živi samo 1% organizama na planeti Zemlji. Bili su klimatski uslovi umereni, nije bilo smrti u početku, dok su ljudi živjeli taj jedan kratak vreme u skladu sa prirodnim zakonima. Znači, planeta Zemlja će biti obnovljena, ali i na toj planeti Zemlji će živjeti ljudi koji žele da žive u skladu sa prirodnim zakonima. Pre toga će se desiti neke stvari koje sada iz ove perspektive nama nisu mnogo simpatični, ali to je da nazovemo porođajnim mukama kroz koje će poći planeta Zemlja i zato je bilo dobro da se mi pripremimo, da ne budemo da ne budemo u onim zajednicama i u onim lokalitetima da se rade najmanje dobre stvari, da tako kažem, kada su u pitanju neke moralne stvari. To su uglavnom veliki gradovi. Znači, bilo bi jako dobro kada bi čovjek mogao da se što više prilagođava na jedan prirodan način života. To bi bilo i njemu u interesu, za njegov život, a bilo bi dobro i za taj period koji, eto, na osnovu onoga što možemo da vidimo, mnogi geolozi vole da ne pričaju o tome, ali to je naša realnost. Vidimo i da se klimatski uslovi menjaju i da se menjaju mnoge druge stvari. I još kada ta jedna koja je vrlo moćna da se umeša u tok ljudske istorije, počne da se meša još malo očiglednije, da će situacija biti malo komplikovanija. Ali u samom slučaju, budućnost je svetla koji svetlo i pozitivno razmišlja. Miroljube, hvala vam. Kao i obično našim gledateljima, zaista predlažemo da na svom putu kroz život zastanu na trenutak i preispitaju sebe, svoje osjećaje, svoja djela. Bilo je to još jedna emisije Misterije stvaranja. Preporučujemo vam sljedeće naslove. Zakoni zdravlja i izlečenja. Kako sam pobedila rak. Načela života. Zdrava ishrana. Otrov sa velikim K. Smrt iz tanjira. Lečenje raka sirovom hranom. Počinje danas. Izlaz iz depresije. Tehnologija samouništenja. Čudo imunog sistema. Zdrave poslastice. Ova i druga izdanja poručite na www.cps.org.u.
ili na telefon 062 200 046.